Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Brothers and sisters in Jesus, we were reflecting, we were meditating over the name and power of Jesus Christ and the importance of God's identity, divine identity in my life, God's spirit in my life. सगळ्यांच्या आदेशाक सोम्याच्या पवित्र नावाची आणि त्याच्या पदवेची सकत कशें आमचे थंय काम करता आनी आमचे मुखांतर काम करता पवित्र आत्म्याच्या देण्या मुखान ह्या विशीं आमी समजून घेतलें. Hallelujah. 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 So we reflected, we meditated over two spirits, two identities, two graces, two way of life or two status of life, the life of flesh and the life of spirit. तशेंच आमी सकाळीं समजून घेवंक प्रयत्न केलें. मनशा थंय दोन सैब आसात, रक्तामासाचें पदकाक वडचें असकत सैब आनी दैवीकपणाचें सैब, दैवीकपणाक आमकां मुखार व्हरता तें सैब. Hallelujah. 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 Now we are reflecting on the life of Jesus himself. आतां आमी जेजूच्या जिणये विशांतच थोडो नियाळ करया. We are reflecting on the power, the grace and the identity of Jesus himself. जेजूच्या सक्ते विशांत, ताच्या जिणयेच्या सक्ते विशांत, ताच्या स्वभावाच्या सक्ते विशांत आमी नियाळ करया. When angels saluted Mary, what did it say? मरियेक बडव्यान नामान केल्ल्या वेळार कितें बडव्यान म्हळें? Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. बडव्यान अशें मरियेक नामान पाटयलो. नामान कुरपेन सर्वेस्पराच्या कुरपेन बरलेले सर्वेस्पर तुजे सवें आसा. When the angel saluted Mary and revealed the divine plan, Mary in her innocence asked the question or revealed her helplessness before the Lord, before the angel. How will it happen to me? देवाचें योजन मरियेक बडव्या मुखांतर उक्तें जातना आपल्या सादेपणान मरियेन म्हळें हें घडचें कशें गी म्हणून. For this question, for this statement, angel gave a reply to her. For this question, angel gave a reply to Mother Mary. The power of the Most High will overshadow you. That is the most important word for us now. The power of the Most High will overshadow you, and therefore the one to take birth from you will be called the Son of God, the Son of the Most High. मरियेच्या साद्या या सवालाक बडवो अशी जबाब दिता. बेनाका मरिये, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी महोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. तुजे तान जल्मोनच्या भुरग्याक देवाचो भाग्यवंत, देवाचो पूत म्हण आपयतले. हेंच देणें देव आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं आपल्या पुताक स्वीकार केल्ल्यांक आमकां दिवंक कशी व्हरता. How beautiful it is. Angel says, the power of the Most High will overshadow you, and therefore the one to take birth from you will be called the Son of God, the Son of the Most High. It's not you, the most important factor. It is the overshadowing of the Holy Spirit, the most important event and aspect in incarnation. कितली एक सोबीत संगत जावन आसा. पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी महोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. ती सकत तुका राखतली, सांबाळटली, देवाचें वचन जारी करूंक तुका बोळ दितली. ही एक बोव वापरबायची संगत आनी तुजे तान जल्मोनच्या भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटले. देखून मनीस मुख्या न्ही, देवाची महिमा आनी देवाची पदवी गरजेची. I'm not underestimating Mary. I'm not underestimating Mary. Only to such a person who is able to surrender totally to the will of God. Only such a person is eligible enough, able enough to receive the overshadow of the Holy Spirit. मरिये थंय नवाल कित्याक घडलें की म्हळ्यार मरी आपले सगळे संपूर्ण तरान आपली खुशी, आपले योजन वा आपणाचें जिवीत
की त्यांचं आपणाक दवरनासतना देवाक तिने समर्पूंक निर्धार केल्लो. Your ability, no matter. Your talents, no matter. Your efficiency, no matter. Your beauty, no matter. Your influences, no matter. Your positions, no matter. Your name, no use. Your interactions and contacts, no matter. Nothing is of use. But it is your ability to surrender before the Lord totally. That is the only quality on which the overshadow of the Most High becomes active. आम्ही कितें जावन आसां वा आमचे म्हण आमी कितें चिंताव आनी अभिमान पावताव खंयच्या वेळा देवाक आमी समर्पण दिताव आमकांच तोळ मात्र आमी प्रमुख जाताव देवाची महान पदवी आमचे थंय परजळटा नाजाल्यार जें कितें आमी म्हजें म्हण आमी चिंताव तें देवाच्या दृश्टेंत व्यर्थ जाता. Surrender to the Lord with a pure heart. आनी ह्या देखून आमचें काळजांत थावन ह्या घडये देव उलो दिता आमची खुशी आमचें काळीज जें कितें आपूण म्हजें म्हण चिंताव अभिमान पावताव तें देवाक आमी दिवंक जाय. Offer ourselves to the Lord with an innocent heart. देवाक आमकांच आमी एका बळेपणान समर्पण दिवंक जाय. Nothing else is needed. दुसरें कितेंच नाका उरलें सर्व देवच करतलो. The power of the Most High will overshadow you. देवाची पदवेदार सकत आमचेर सावळी घालतली. It will change your mind. आमची जिणी ती बदलतली. It will change your character. आमचे स्वभाव It will change your behavior. आमचे नडतें बदलतलें. It will change your closeness. आमचे देवाक It will change your relationships. आमचे संपर्क संबंध बदलतले. It will increase the quality of your commitment. आमचे समर्पणाचे स्वभाव बदलतले. You will be totally a changed person. आमी बदलाल्ली रूपांतर जाल्ली मनशां जातले. You will be totally a new creation. आमी एक नवी रचना सृष्टी जातले. Nothing of the world will tarnish your identity. आमचे तें असलो संसार असो वसो वा अबलेसपण वेतलें. You will always live in faith. आमी निरंतरी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बावरतान देव आमकां मुखार व्हरतलो. And your faith life will produce fruits, effects for the church. आमची असली बावरताची जिणी पवित्र सभे खातीर देवाच्या राजा खातीर बरी नवी फळां आस उत्पन्न करतली. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. So, the overshadowing of the Holy Spirit, power of the Most High. Now, I take your attention to Luke chapter 3, verse 21 onwards. लुकासो वांजील तिसरो अध्याय 21-21 वळीतान पळया आमी. After all the people had been baptized, and Jesus also had been baptized and was praying, heaven was opened and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, "You are my beloved Son, with you I am well pleased." लोक सगळो स्नान घेतलो. जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो दैहिक रुपी एक फारव्या बरी ताचेर देवलो. तेद्वा आकाशांतावन एक ताळो आयलो. तूं म्हजो पूत, म्हजो मोगासो, तूं म्हाका भोव चड मानवालाय. Hallelujah. हालेलुया. The first to overshadow upon Mary, Jesus was born. पदवेदार देवाची सकत मरियेचेर सावळी गेल्ल्या वेळार जेजू जल्मालो. The second overshadow of the Holy Spirit, Jesus is anointed. पवित्र आत्म्यान दुसरे पवटी सावळी गेल्ल्या वेळार जेजू अभिषिक्त जालो. There is a third overshadow. तिसरे पवटी एक असलंत नावाल घडलें. A symbolic overshadow. एक रूप दाखोवचे एक घडितें. A symbolic overshadow of the Holy Spirit in Jesus, upon Jesus at the time of transfiguration. जेजू रूपांतर जाल्ल्या वेळार ताबोर दोंगरार
आणि एक असलेंत घडीत घडलें. Witnessing this, the disciples answered, Lord, we shall make 3 tents, one for you, one for Moses, one for Elijah. या सन्निवेशसो इतलो अनुभव जाल्ले शीस संतोषान बरोवन म्हणा लागले सोम्या आमी हांगात आसचें बरें तुका खुशी असल्यार 3 तंबू आमी मारता. But it was a temporary experience for them. Jesus came down. पूण वो एक तात्कालिक अनुभव कित्याक जेजून क्रुसाचें मरण पयलें सोसूंक आसलें. There is another overshadow we see on the cross. आनी एक पवित्र आत्म्याचें सावळी घालचें सन्निवेश वा घडीत आमी पळयता कालवार दोंगरार. When Jesus cried out the Psalm 23, Eli, Eli, lema sabachthani. O Lord, why has you forsaken me? त्या कुर्साचेर जेजून बोब घाल म्हळें म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. In the painful silence of the Father, in the painful silence of the Father, the Holy Spirit to us, empowering Jesus Christ to complete, to fulfill the sacrifice for the humanity. पण त्या वेळार देवा बापाचें मौनपणूच जेजूक जाप जावन आसली. पूण पवित्र आत्मो निरंतरी जेजूक बळवंत करतालो, कृपेन भरतालो, सक्तेन भरतालो, प्रेरीत करतालो बापाचें मिसा मनशाकुळाचें सल्वासावाचें तें पूर्ण करूंक. Hallelujah. 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 Another overshadow we see at the time of ascension of the Lord. पवित्र आत्म्यान सावळी घालचें आनी एक घडीत जावन आसा जेजूचें स्वर्गारोहण. Jesus was taken into heaven. जेजू सर्गार सोडून गेलो. He ascended into heaven. सर्गी तो सोडून गेलो. Again a symbolic experience given to the disciples. शिसांक कितें मुखार राखून आसा आनंद सर्गींचो वो अनुभव तांकां फुडें जेजून दिल्लो. Hallelujah. Hallelujah. Again another overshadow of the Holy Spirit we find in Acts chapter 1 and 2. अपोस्तलांच्या कृत्यान पयलो दुसऱ्या वस्वरांत असलेंत एक सन्निवेश आनी एक घडीत आमी पळयता. On 50th day after the resurrection of the Lord, जेजूच्या सर्गी रोहणा उपरांत 50व्या दिसा एक घडीत घडलें. 50th day, anointing on 50th day, Pentecost. 50व्या दिसा पेंतेकोस्ता दिसा एक घडीत घडलें. So we see a number of anointings overshadowing of the power of the Holy Spirit upon Jesus, upon the persons in the Bible. अशें पवित्र आत्मो सर्वेस्परसो आत्मो हंता हंतानी पवित्र पुस्तकांत आमकां दाखोवन दिता. तो सावळी घालता मनशांचेर आनी देवाची महिमा उगडापी करता आनी तांचे मुखार प्रगट करता. Hallelujah. 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 How many types of overshadowing we have seen, but remember there is something very peculiar to each overshadowing. आनी हर जायतीं असली पवित्र आत्म्यान सावळी घालची घडीतां सन्निवेशां आमी पळयलीं पूण हर एक विंगड आमी विभिन्न जावन आसात. Each time there was an overshadowing of the Holy Spirit, it gave birth to a dramatic fruit, a change. हर एक फावटी पवित्र आत्म्यान असलें उगडापण महान कार्य केल्ल्या वेळार थंयसर एक विशेष देवाचें निर्माण वा फळ दिसून आयलें. The first overshadow on Mary, she started, "Here am I, your Lord, let thy will be done in my life," and started singing the canticle. मरियेचेर सावळी गेल्ल्या पवित्र आत्म्याचो अनुभव मरियेक जाल्ल्या वेळार थंयसर नावाल घडलें आनी मरी उद्गारून संतोशान म्हणटा म्हजो आत्मो सर्वेस्पराची वडवीत गाता म्हणून ती मॅग्निफिकात वा तिचें स्तुती गायन करता. When again the power of the Most High overshadowed on Jesus in Jordan, he set out into the wilderness to be with the Lord. सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर पवित्र आत्मा पारव्या रुपी देवन आयिल्ल्यार तो पवित्र आत्मो जेजूक ताच्या मुखल्या मिसामाक बळवंत करूंक तयार करूंक अरण्याक आपण व्हरता. Luke 4:14. Luke 4:14. लुकाचो वांजेल Jesus 14वी ओळ. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and the news of him spread throughout the whole region. उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरून
गलिलेयाक फाटी आयलो. ताचे विशांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली. He returned to Galilee in the power of the Holy Spirit. त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजू गलिलेयाक फाटी आयलो. Hallelujah. हालेलुया. Again, at the time of transfiguration, जेजू रूपांतर जाल्या उपरांत when they came down from the top of the mountain, दोंगरांतल्यान सकयल देंवन आयल्या वेळार they were moving towards the sacrifice on Calvary. आनी त्या घडये तावन आपणाच्या बलिदाना कुशीन जेजू Jesus said- निर्दिष्ट मेटां काडूंक लागलो. Jesus said, now the Son of Man will be glorified. How? By offering the powerful sacrifice on the top of Calvary. आतां मनशा पुताक महिमा लाभतली कशी कल्वारीच्या कष्टा मरणा मुखांतर. Again, another overshadowing of the power of the Holy Spirit on Calvary. When Jesus was crying out the psalm, praying the psalm in the sufferings of the utmost pain, Lord, Father, why has you forsaken me? कल्वारीच्या कुर्साचेर जेजू कीर्तनाद्वारे 22व्या कीर्तनाद्वारे म्हज्या देवा कित्याक सांडलाय म्हणटना पवित्र आत्म्याची महिमा परत उगडापी जाली. That prayer enabled him to speak to the Lord again. Everything has त्या been मागण्या fulfilled. वरवीं त्या कीर्तना वरवीं जेजून पूर्ण केलें कितें ताचे विशयान बरोवन आसलें पवित्र पुस्तकी काळा आदी सब कुछ पूरा हो गया. संपदलें म्हणालो सोमी जेजू. Everything is fulfilled. सगळें संपदलें म्हणालो सोमी. And the scripture says he offered himself into the hands of the Father. आनी पवित्र पुस्तकी बरयणार म्हणटात त्या घडये जेजून आपलो आत्मो बापाच्या अधीन उपसून दिलो. The result of the anointing. ही जावन आसा पवित्र आत्म्यावरी अभिषेक जाल्ल्या जिणेचो फळ. Again, at the time of ascension, the disciples set out to the different corners of the world with power and strength. They started preaching, we are witnesses to the living God, Jesus Christ. पंतेकस्ता उपरांत पवित्र आत्म्याचे अभिषेक पण जोडिल्ले शिस अपोस्तल सगळ्या संवसारार कोणच्यान गेले आनी म्हणा लागले जे कितें घडलां ते असल्या पवित्र घडितांचे साक्षीदार आमी जावन आसा म्हणा लागले. No compromise for them. ताणी खंयच्याच संगती विशयान पातका कडेन राजी करूंक ना. We are living for Jesus. We are preaching Jesus. We are proclaiming Jesus. And Jesus is the master of my life. देवाचेर दैरान बावडटा दोन ते म्हणा लागले आमी जेजू पासो जियेता जेजू नीज एकलोच देव आनी सोडवणदार ताका आमी प्रगट करता म्हणा लागले. Hallelujah. हालेलुया. You're tired? You're tired? All those are tired, please raise your right hands up. कोणाक पुरो जाला ताणी मात्र उजवो हात उबारजे म्हण सांगला. Praise the Lord. Hallelujah. Not many. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. We are safe and secure here. Is it not? आमी हांगा बोस भद्रतेन रक्षणेन आसाव. We have a good a large number of members in our community here. We have an established parish, established diocese, all the facilities, all the life situations are well ordered for us. आमच्या या मंगळुरांत 12 वर्सांचे चरित्र आसा आमकां ह्या भावार्थाक देखून आमकां भद्र इगर्जो आमकां आमची जतन घेवची मनशां सगळी मांडावळ करचे मनीस अपुरबायन आसात देखून भद्रतेन आमी आसा. I am a person who always lived with few in the large crowds. पण पाद्र्याप ताची मस्त जिणी असल्या भद्रतेंत जियेलो न्हय. मिसांव गांवांनी तो आसलो. For example, there was a mission station in Telangana. तेलंगणा म्हणल्या नव्या राज्यांत थंयसर ताचो मिसांव वावर करीत आसा. Telangana Maharashtra border. महाराष्ट्राच्या गडीर ते आसा. The hardcore Naxal belt. ते नक्सल मनशांनी आकांतवादींनी बरोवन गेल्ले राज्य जावन आसा. In a particular place we have 3 Catholic families. थंयसर 3 कॅथोलीक कुटुंबां आसात. And 1025 non-Christian families. आनी ह्या मध्ये 1000 वयर हेर धर्मांची कुटुंबां आसात. So the whole population, 1025 families
plus 3 Catholic families, Christian families. 1025 धर्मांची कुटुंबामध्ये केवळ 3 कॅथोलिक कुटुंबा. You know, I adore those 3 families. How powerful they are when they speak about Jesus. When they speak about faith, when others come gather. पूण या 3 कुटुंबांच्या सांद्यांचो भावार्थ इतल्या सक्तेचो धैर्याचो त्यागाचो ते जेजूशान उलयतना लोक तांकां रावन गमन दिता. On feast days and special days, you know, the people of these 3 families come together and they conduct processions. आणि फेस्तांच्या दिसा संतांच्या दिसांनी सक्रामेंता वेळार हे 3 कुटुंबांचे सांदे येवन पुरुषांव आणि हेर संगती मांडून हाडटात, देवस्तुती मांडून हाडटात. 3 family together, all together 11 people, including the priest 12, including one brother 13, all 13 people together, they conduct processions, taking the priest taking the blessed sacrament, 2 or 3 people taking the statue of Mother Mary. We walk almost 1.5 kilometers into the city and roam around and come back to the parish church. 1025 कुटुंबांमध्ये या 3 कुटुंबांचे 11 सांदे आणि पाद्र्याप आणि एक डियाकोन 13 जाणां ಒಟ್ಟು मेळून पवित्र सक्रामेंत वा मरियेची मास घेवन सगळ्या गावांत पुरुषांव करतात, भावार्थ बरीत मागण्यान आणि भावार्थाचो परगट करपाटी तांच्या गावा इगर्जेक येतात. प्रेज द लॉर्ड. Even when thousands object to them, even when thousands gather to object to them, they are ready to move on in procession. तांकां हजारांचे हजार लोकांनी विरोधपण प्रतिभटन दाखयल्यारी तांचो भावार्थ आनी सांडूना पावलना दावनांत. हम मम्मा मरियम की त्योहार मना रहे हैं. हम मम्मा मरियम की त्योहार मना रहे. We are celebrating the feast of our mother Mary. आणि ते म्हणतात मरियेचो आमच्या सर्गींच्या आवयचो जल्म आमी संभ्रमण मन आसा. How strong they are. कितल्या धैर्यान भावार्थाच्या शक्तीन ते आसा जी येतात. And one family, to attend the Sunday Holy Mass, they travel 23 kilometers. आयताराच्या एका मिसाक हजार जावंक तांतली एक कुटाम 20 आणि 3 23 किलोमीटर पैन करून येतात. To their family, to that particular area of the village, no bike will go, no 4-wheeler will go for almost 7 to 8 kilometers. Only cycles will walk. त्या कुटुंबान जीवनच्या घराक सायकल वा वाहन वा 4-wheeler 2-wheeler खंयचे वसना, केवळ तांणी वाट करून सोलोन येवंक जाय मिसाक येजे जाल्यार येतात. Last 7 to 8 years, I have never seen any of them abstaining from Sunday Holy Mass. फाटल्या 7-8 वर्सांतान पाद्र्याप सेवा दिता मिसांव गावांत आणि एकच एका आयतारा ती मिसा खोळूनांत ताळयो पिड्डून देवाक असल्या भावार्था खातीर अर्गांनी. Not even a single day. एकच एका आयतारा मिसाक ती खोळूंक ना. Not even a single day for the last 7 to 8 years, I have never seen any of these 11 people, including small kids, they will never abstain from Sunday Holy Mass. फाटल्या 7-8 वर्सांनी पाद्र्याप ऑब्झर्व करून Oh my God. 11 जाणां एकच एकल्यान मिस खोळूंक ना. I love them too much. आणि या खातीर पाद्र्यापाच्या काळजांत तांचे पासत विशेष मोग आसा. I love you also. We are in a safe zone. Who is there to question me if I don't attend the Sunday Mass today? Who is there to question me? Nobody is there to question you. आज मिसाक वसनांतल्या कडेन विचारल्यार मिसाक गेलाय म्हणून तूं कोण म्हाका विचारूंक मिसाक गेलाय की ना म्हणून ही जबाब हर एकल्यातावन येता. तरणाट्यांतावन मात न्ही, चल्यांतावन मात न्ही, चलयांतावन वडांतावन भुरग्यांतावन येता. An elderly man from this community used to say, यीशु हमारे जीवन में आया है फादर, यीशु ने हमें आशीर्वाद दिया है, उस यीशु को धोखा कैसे दूं मैं? Jesus has come to our lives. Jesus has blessed us. Now how can I cheat my Jesus? आणि या 11 जाणांच्या पैकी एकलो मालगडो म्हणटा, जेजू देव म्हज्या काळजांत इतली बेसांवां करपा आमकां मेळ्ळ्या, ताका कशें हांवें दुखोवचें, विसरचें, खाण घेनासतना कशें रावचें गी हांवें म्हणटा तो. Hallelujah. 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 So ascension, at the time of ascension, after the ascension of the Lord, the disciples went out to different corners of the world and preached about Jesus. जेजू सर्गी सोडून गेल्या उपरांत अपोस्तल आणि शिष्य थंयसर रावनांत बगार सगळ्या कोणशांनी गेले संवसाराच्या. Hallelujah. Hallelujah. Again another overshadowing, the Pentecost, 50th day.
आणि 50व्या दिसा परतून पवित्रत्म्यान सावळी गेली त्या शिसांचेर. A disciple who was afraid of a servant lady. शिष्य एकलो तांचे पैकी स्त्रियांक पळोवन जेजूक नेगार केल्लो तसलो आसलो तांच्या मध्ये. A disciple of Jesus who was totally afraid of a servant lady in the community. That man came out in public and stood firm in front of the Roman officials and the Sanhedrin authorities and the powers of Judaism and the powerful persons of Judaism and Roman tyranny, Roman administration, and started preaching, "We are living witnesses of Jesus Christ. He was Son of God. You people crucified him, but the God the Father raised him from among the dead. We are witnesses for his resurrection. He is alive even now." पवित्रत्व घेऊनच्या आधी पवित्रत्वाचे बळ नसताना एका कामाच्या सलये मुखार 3 फावटी आपल्या सोम्याक नेगार केल्लो पेद्रू तो, पूण पवित्रत्व आयल्या उपरांत त्या काळाच्या राया मुखार, राजकी फुडाऱ्या मुखार आनीक जुदेवा मुखार, तांच्या बलिश्ट मुखंडा मुखार शिकापनातलो साधारण पेद्रू उबे रावन तांकां धैर्यान म्हणटा, "देवान मागून धाडलेल्या सोडवंदराक तुमी नेगार केलो, ताका कुर्सावन लागड काडलो, पण देवा बापान ताका जिवंत उठयला, आमी ताका साक्ष म्हणालो." The one who rejected Jesus 3 times, the one who rejected Jesus 3 times, the one who was afraid of the name of Jesus in front of the community, now he started preaching the name of Jesus. एदोळ पर्यंत परगट तरान जेजूक नेगार केल्लो वचचो मानाय आतां पवित्रत्म्याची सावळी पडिल्ल्या वरवीं तो आतां दुसरोच मनीस जाला. जेजूक धैर्यान साक्ष दिता संवसारा मुखार. The result of the overshadow of the Spirit. ओ जाणसा फळ पवित्रत्म्यान सावळी गेल्ल्याचो. Hallelujah. 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 There may be simple things in our lives that come as a result of this anointing in our lives. दिसपट्टे आमचे जिणेन पवित्रत्म्यान आमचेर सावळी गेल्या, ताच्या कृपेन ताणें आमकां बरलां देखून जायत्यो संगती आमी अनुभव करीत आसा. बऱ्यो संगती. In one of my relatives' house, there was a small boy studying in a smaller class somewhere. But the moment he reaches back from the school, the first thing he wants is the remote control of the TV. The first thing he wants, not food and drink. The first thing he wants, the remote control. The parents tried their level best to hide the remote, to destroy. They broke the remote once, but nothing could block him. But one day, these parents took this child to a church. It was a church dedicated to Mother Mary. So there was a particular prayer for school children up to class 5. A particular prayer and anointing session for the students, small students up to class 5. So after the anointing prayer, after the prayer service and all, this boy told his mother, "Mummy, the one who is wearing नीला साड़ी और नीला साड़ी जो पहनी है, मुझे लगता है वो मरियम माँ came and blessed me, embraced me." Now the boy started saying, just as soon as they were coming out of the church, this child started talking to mummy. That lady, Mariamma, who was wearing the blue color sari, came and blessed me. I think so, mummy. Mummy never believed him because they tried their level best till today. Nothing had happened. So it will not have any effect. To her surprise, when they reached home, the first thing this small child, nobody taught him. The first thing he rushed to the TV stand and took the remote and brought it and gave it to mummy. And this boy said, "Mummy,
आज से ना शाम के कोई भी एक अच्छे टाइम में आप मेरे लिए एक टाइम फिक्स करना, ठीक है? मैं सिर्फ वही टाइम में टीवी देखूंगा, ठीक है ना? ये रिमोट आप अपने हाथ में रख लीजिए, ठीक है ना? मैं अगर पूछा भी तो आप मत देना, आप जो टाइम फिक्स करेंगे मैं उस टाइम में टीवी देखूंगा. तो उस टाइम आप मुझको रिमोट मत देना, आप टीवी ऑन करके मुझको दिखाना. Praise the Lord. मगाच्या भावबिडीनो पाद्र्याप आसचे कडेन एक कुटाम आसा, तांकां एक धाकटो भुरगो आसा आनी हो भुरगो इस्कॉलांत फाटी लेन्स खेदाळय पयलें ताणें वेचे वस्तूर काडच्या पयलें रिमोट काडून टीवी ऑन करचें, ताची सिरियलांगी कितें पळोवचें आनी कशें कशें केल्यार रिमोट लिपोवन दवरल्यार हो आवयक आयकनातलो, रिमोट सोदून काड, लढाई करन कितें करन ताचें काम करतालो आनी अशें ताका ताच्या ड्रेसा विशयान शिकपा विशयान फिकीर नासलें. आनी अशें एक दीस आसतना भुरग्यांक मागणें करूंक पाद्र्यापान एक अवकाश करून दिलो. सक्कड भुरग्यांक इस्कॉलांक तांच्या एग्जामाच्या पयलें इगर्जेक हाडून सांगलें भुरग्यां खातीर एक स्पेशल प्रेयर आसा पवित्र सभेचें आनी वांजेलिझम करचें म्हणचें. ताका सगळ्या भुरग्यांक आवय बापायन हाडलें, ह्या भुरग्याक आवयन हाडलें आनी मागणें सुमार अर्दें वर आसलें आनी मागणें जावन आशिर्वाद मेळोवन फाटीं इगर्जेंतल्यान देंवून येतना हो भुरगो आवय लागीं सांगूंक लागलो, मम्मी थंयसर एक स्त्री आसा, ती स्त्री जेजूची मम्मी म्हण दिसता आनी ती निळशें कापड न्हेसल्या, तिणें देंवून येवन म्हाका मोगान पुटलून धरलें आनी बेसांव दिलें मम्मी. आवयक हांसो आयलो. हो घरा इतलो उपराळी तंटे करचो भुरगो आक्का कशी मरी येवन पोटल्यो धरची गी, कितें ताणें पळयलां गी म्हण चिंतूंक लागली. पूण घरा गेल्लो पूत पयलें धांवलो टीवी लागीं, रिमोट काडलो, आवय कडेन दिवन म्हणूंक लागलो, मम्मी आस्तावन एक टायम फिक्स कर, केदळा हांवें टीवी पळयजे, कितलो वेळ हांवें टीवी पळयजे तूं फिक्स कर आनी तुमचो म्हाका ऑन कर दी, कितें हांवें पळयजे तेंचो तूं घाल दी चॅनल, हांव तितलें मात पळयतां, तितलें म्हाका पुरो. कित्याक त्या थंयसर आसल्या जेजूच्या मम्मीन निळशें कापड न्हेसिल्ल्या त्या स्त्रियेन म्हाका पोटलून धरून व्हडलें बेसांव दिलां. ताळयो पेटोवन Hallelujah. Hallelujah. I still remember one Albert is a junior doctor. He was totally addicted to pornographic enjoyment. He was totally addicted to. Even he realized his problem. He realized his problem, but he could not save himself. So I gave him a suggestion. After prayer, I told him, never open or never work with internet when you are alone. Even at the time when you need to work in internet, call someone of your friends or either one from among your family members. Call either one of your family members and make him or her to sit with you. Then you start to work in internet. So normally what will happen? They will not dare to go into the pornographic sites. So I suggested him. He said, I cannot, Father, I cannot. Few months after attending a retreat, when he came out, he came just to say bye-bye, he came and we were talking. And he said, Father, now I realize why you told me to call someone else to be with me when I am working in internet, when I am searching in internet, I am buffering in internet. If I am alone, I am weak and fragile. It's easy for me to go into the pit of pornographic literature. So if there is someone with me, I will not dare, because at least because of the fear of the other one, that he will come to know my impurity. At least the cause of that fear. Now I realize, Father. And you know, after some years, after that month, I was transferred. And after that I went there for a convention. The first day before the adoration begins, there was a name of the person called out for testimony. And I saw this man, junior doctor, standing on the pulpit, giving his testimony. And you know what he was saying? This is the anointing I received. This is the anointing of the Holy Spirit I received, that I am weak and fragile. I should never go to the internet. Praise the Go Lord. alone into the internet. Praise the Lord. Hallelujah.
भाव बिडीनो So- फादरा म्हणटा एकलो तरणाटो दोक्तर ज्युनियर दोक्तर एक दिसान म्हणा लागलो फादरापा हांव असले एका वायट सक्तीन सांपडलां की इंटरनेटाचेर पोर्नोग्राफी वा अनिस्कळ पिंतुरां सिनेमा मजेंतल्या एकलोत आसतना हांव पळयतां आनी तातूंत म्हजी तकली फाड जाल्या ते नातल्या शिवाय म्हाका जियोंक जायना देखून परतून परतून हांव ताकाच येतां फादरापाकान सांगलें तूं बिलकुल एकलो आसल्या वेळार इंटरनेट ओपन करूंक वचनाका तो वेळार कोणाय की तुज्या सांगाता खाणगी तुज्या सैरांक जावंक पुरो फ्रेंडाक आपय तुमी दोगी उलोवन आसतना अशें करूंक तुका जावंक तेना म्हणून पूण तो असा एकपण दाखोवंक लागलो त्या उपरांत पाद्र्यापान ताका एका रेतीर एक वचून सांगलें आनी तो म्हणा लागलो पाद्र्यापा आतां म्हाका कळ्ळें कित्याक तूं सांगताय तशें गी म्हणून कित्याक आनी एकलो म्हजे सांगाता आसल्या वेळार म्हाका बेआसता वा म्हज्या असल्या वंदवणे विशयान विकनेसा विशयान हेरांक कळटा म्हूण म्हाका बगता देखून हांवें बिलकुल त्या संगतीक वचना आनी मुखार म्हूण म्हणा लागलो तितल्यार पाद्र्यापाक दुसऱ्या गांवाक ट्रान्सफर जालें थोड्या तेंपा उपरांत त्याच गांवाक व्हडली एक रेतीर महान रेतीर दिवंक पाद्र्याप आयिल्ल्या वेळार थंयसर स्टेजीचेर रेतीर सुरू करच्या आदींच पयलें एक साक्ष आसली ही साक्ष दिवंक कोण येता पाद्र्याप पळयता तोच ज्युनियर धाकटेर सांगता त्या वेळार पाद्र्याप सांगतना म्हाका समजोवना पूण उपरांत देवाच्या पवित्र आत्म्याचे अभिषेक पण म्हाका मेळिल्ल्या वेळार पवित्र आत्मा म्हजे सांगता आसा ताची भक्त बेरान म्हजे थंय आयिल्ल्यान या वायट सक्तेतान वा इंटरनेटाच्या पोर्नोग्राफीक सवयेतान म्हाका देवान संपूर्ण सुटका दिल्या आनी पवित्रपण पग बरें चिंता म्हज्या मोतीन गेला म्हूण सांगूंक लागलो सकट लोकांक देवाक हरसून अर्गां दिलीं प्रेज द लॉर्ड He was a person who did not want to go for marriage because of his addiction. तो ह्या सवया वरवीं काजार जावंक फाटीं सरतालो But now he is leading a happy family life. तो आतां परबायेची कुटुंबाची जीवन आसा Small things that can change our lives can come out as fruits of the anointing. एजल पर्यंत आमी सूख वा पाताक न्ही म्हणून भासून आसले सखडी करतात म्हूण चिंतून आसले आमी केल्लें तें पवित्र आत्मा तातूंतल्यान आमकां सुटका दिता आनी आमकां पवित्र करता आनी भाग्यवान करता So different kinds of overshadowing of the Holy Spirit. Hallelujah. पवित्र आत्मा अशें विविध रितींनी आमचेर सावळी घालता आनी आमकां अभिषेक करता सक्तेन भरता Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया My dear brothers and sisters in Jesus, there are 3 aspects in our life of anointing. या पवित्र आत्म्यान अभिषेक केल्ल्या जिणेंत 3 संगती आसात There are 3 biblical aspects in the life of overshadowing by the Holy Spirit. पवित्र आत्म्यान अभिषेक करचे वा सावळी गेल्ल्या जीवनान 3 संगती आमी गमनान दवरूंक जाय A life that is anointed by the overpowering of the Holy Spirit has got 3 dimensions. 3 संगती आमचे थंय घडतात 1, indwelling of the Holy Spirit. पहिली संगत जावन आसा देवाचो भाग्यवंत आत्मो सर्वेस्परचो आत्मो आमचे थंय जियेता वा बिडार करता 2, imbibing of the Holy Spirit. दुसरें पवित्र आत्म्याचे जिवीतच आमचे थंय देवाचें जिवीत वाळटा 3, exploding of the Holy Spirit. तिसरें या पवित्र आत्म्याची सकत परगट जाता आमचे मुखांत्र 1, indwelling of the Holy Spirit. 2, imbibing of the Holy Spirit. 3, exploding of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्यान आमचे थंय बिडार करचे वस्ती करचे राजवट चलोवचें दुसरें आमचे थंय पवित्र आत्म्यान ताचें जिवीत वाळोवचें तिसरें त्या सक्ते मुखांत आमचे मुखांत्र देवान महिमा प्रगट करची जेजूची Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Look into the life of Jesus. जेजूच्या जिणेचेर नदर घालया Luke 3:21-22, as we have read over here. इदोळस आमी आयकल्या प्रमाणे लुकाच्या वांजेलांतावन Jesus was baptized, and when he was praying, the Spirit of the Lord overshadowed on him, and a voice heard from heaven, "You are my son, in whom I am well pleased." जेजू पवित्र आत्म्यान अभिषेक जाल्ल्या वेळार पवित्र आत्मो जेजूचेर दैहिक रुपी देवलो तोवळ जालो एक ताळो हो म्हजो मोगाचो पूत म्हज्या मोगाचो तो म्हाका भोवसड मानवालाय म्हणून This is the first aspect of overshadowing, anointing. जेजूचेर पवित्र आत्म्यान सावळी घालचें व्हडलें महान गडीत Every Christian is blessed with this anointing at the time of baptism.
असलें घडीत आमचे थंय घडटा पवित्र स्नानाच्या संस्कारा वेळार. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, you are being baptized and sealed with the grace of Jesus Christ. त्रिएक देवाच्या नावान पवित्र सभेचे म्हणयारी आमचेर कुर्साचो गुर्त घालतना तोच पवित्र आत्मा आमचेर सवळी घालता आनी आमचे थंय बिडार करूंक येता. Whoever you may be, whatever you may be, wherever you may be, in whatever condition you may be in, you are anointed with the power of the Most High at the time of baptism. आमचे कुटुंबाची चरित्र कितें जावंक पुरो, आमी खंयच्याय आवय बापूची भुरगीं जावंक पुरो, जर तर बावतिस्माचो साक्रामेंत आमकां दिला, आमचे थंय त्या घडये हें घडीत नावाल घडता. And day by day, you are being nurtured in the Holy Spirit by the holy sacraments. आनी हर एक दिसा देवाच्या उतरा वरवीं, देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या कृपे वरवीं आनी देवाच्या इगर्ज मातेच्या साक्रामेंता वरवीं दैवीक जीव आमचे थंय वाडत वाडत वता. Hallelujah. 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 I have heard very many people asking, what will you get if you go to the church? What will you get? What are you getting? What do you get? What is the profit? Losing all the time. जायतो लोक तांची एक चिंता आनी उलोवणें आसा, इगर्जे गेल्ल्या वरवीं, रेत्रेक गेल्ल्या वरवीं, आराधनाक गेल्ल्या वरवीं, मिसाक गेल्ल्या वरवीं आमकां काले फायदो आसा, कितें आमकां मेळटा गी म्हणून. Why such a tragedy? कित्याक असलो विपर्यास? Why such a tragedy? कसलें हें चिंता जावन आसा? Because the second dimension is not there. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय ही दुसरी संगत घडूंक ना. Anointing is there, पवित्र आत्मा आमचे थंय बिडार करन आसा, but the power, the grace, the blessing is not imbibed into your existence, your life, your behavior, your emotions, your thoughts, your character. पण देवाची सकत आमचे थंय काम करूंक आमी सोडूंक ना, वा देवाच्या पवित्र आत्म्याची सकत आनी जिवीत आमचे थंय वाळोवंक आमी बंदड घाल्या नेणारपणान वा पथका वरवीं. Hallelujah. Hallelujah. I'm so thirsty. I want water. I'm badly in need of water. हांव जर मस्त ताण येलां, म्हाका कठीण ताण लागता, ताळो सुकून गेला आनी म्हाका उदक जाय. Realizing my need, that brother brought this bottle and kept over here. आनी ही पाद्राबाची गरज समजून हांगासर आसल्या स्वयंसेवकांनी उदक हाडून दवरलें. I am blessed with the gift of water here. ह्या घडये हे आशिर्वाद म्हाका मेळ्ळे. I am blessed with the grace of water here. ह्या घडये देवाचें बेसांव तें म्हजी तान बागोवंक उदक. But again I remain to be thirsty. पूण परत म्हाका तान लागता. My thirst doesn't get quenched. ही तान बागना. Why? Why? I'm not drinking it. I have to stretch out my hands. I have to take the water. I have to open it and I have to drink it. It's only at that time, at that moment of time, my thirst will get quenched. म्हाका तान लागल्यार कितलें उदक म्हजे मुखार दवरल्यार हांवें हात घालून तें उक्तें करून पियेल्या शिवाय म्हजी तान बागना, उदक तशें उरता. If I'm not doing it, even when I'm blessed with the gift of water, that will never touch me, that will never heal me, that will never foster me, that will never anoint me, that will be never an experience for me. म्हजे तान बागोवचें उदक मुखार आसल्यार कितलें उदक दवरल्यार, नितळ उदक दवरल्यार, फ्रेश उदक दवरल्यार, जर तर हांव पियेना म्हजी तान बागना, तान तशीच उरता. Imbibe the overshadowing. आनी त्या देखून पवित्र आत्म्याचें जिवीत, देवान दिवचें जिवीत आमचें थंय वाडोवंक आमी सोडी जाय. Absorb the Holy Spirit into our within. देखून आमच्या हर एका जिणयेच्या ससंगतीनी पवित्र आत्म्याची सकत वाळोवंक सोडी जाय. Why the hen is hatching over the eggs? Why? कित्याक तांत्यांचेर एक कोंबी बसून उब दिता. Why? The hen is hatching over the eggs. कित्याक तांत्यांचेर बसून कोंबी त्या तांत्यांक उब दिता. कित्याक The moment when the bird is hatching over the eggs start to squeeze the temperature from the body of the bird. आनी ह्या तांत्यांक ह्या कोंबयेच्या कुडींतलो दाव
तांचे थंय पाशार जाताना नवो जीव थंयसर उपजाता. In the same way, I need to receive, I need to experience, I need to drink, I need to eat, I need to fill myself with the anointing, with the grace of the Holy Spirit given to me. त्याच देखून कोणाय मनशा थंय देवाचो जीव वाळा जाय आनी तो बरा जाय जाल्यार निरंतरी आमकां दैवीक पवित्र आत्म्याची गरज आसा, सक्रामेंताची गरज आसा, देवाच्या उतराची गरज आसा. ह्या वरवीं आमचे थंय फळ उपजाता. How? In 3 ways. One, through the holy sacraments in the church. पवित्र सक्रामेंता वरवीं पवित्र सभेंत तो जीव आमकां मेळटा. 2, the divine word of God. देवाच्या उतरा वरवीं हो जीव मेळटा. 3, loving and learning the teachings and traditions of the church. पवित्र सभेच्यो विविध शिकवण्यो आसात, तांतूं आमी मेतेर जाल्ल्या निमती ते आमकां बळ मेळटा. In and through these 3 means, these 3 ways, I need to imbibe, I need to squeeze, I need to accept, I need to receive the Spirit of the Lord into my within. हो देवाचो जीव पवित्र सभेंत जेजून घाला देखून ह्या जरी मुखांतर देवाचो जीव आमकां देव मेळासो करता आमच्या वाडावळीक. My bondages will be broken at that time. सोर फातकाचे बंदपास ह्या वरवीं देव मोडून उडयता आनी आमकां नितळ करता. My secret thoughts will be transformed into graceful thoughts at that time. फातकी सेंबाच्यो खोट्यो आलोचनो देव भस्म करता, जाणवायेन मनशाक भरता. My secret relationships will be transformed into graceful relationships at that time. सोर तराचे फातकी अनैतिक संबंध देव मोडून उडयता, नवे संबंध आमकां दिता. Even at the time of great loss, I will be able enough to enjoy my life in spirit. जिणयेंत जोडलेले सगळे होगडान वेतना, भलायकी पाड जातना, आशिल्ले मेळनातल्या वेळार, फातील्ले सोडून गेल्ल्या वेळार, बरें केल्ल्यानी बेपारवा केल्ल्या वेळार, हेरांनी नांव पाड केल्ल्या वेळार, अवमान अदगदणी भोगूंक मेळ्ळ्या वेळार, घडपांक नांव पाड केल्ल्या वेळार जेजू धैर्य दिता, नव्या शक्तीन भरता. Even when I am sick, I will be able to suffer for Christ and I will be able to keep myself in peacefulness. पिडा आयिल्ल्या वेळारी, गूण जाणेतली पिडा आयल्यारी, अवघड घडल्या वेळारी ओ पवित्र आत्मा तुका धैर्य दिता, समाधानान जियोंक कुमोक करता. That is the healing. Hallelujah. हीच आमचा पवित्र आत्म्याची सकत. Hallelujah. Hallelujah. I will be able to be in good relationship with everyone. I will be able to love everyone. I will be able to give good deeds and good works to everyone. सक्ता लागीं समाधानेन, मोगान, शांतीन, सोसनिकायेन एकामेका गौरव दिवन जियोंक ही कृपा तुका शिकयता. Hallelujah. Hallelujah. The third dimension is exploring. तिसरी संगत पवित्र आत्म्यान करची, आमचे तांव देवाची महिमा उगडापी करची वा परगट जायशें करची. Hallelujah. Hallelujah. Such an anointing got exploded on the Mount Nachambor in Indore. इंदोर म्हणल्या कडेन एका दोंगराचेर असली एक घडीत घडले. Such an explosion of the anointing took place in the streets of Calcutta. असले घडीत घडले या कलकत्ताच्या रस्त्यांनी बीदींनी पवित्र आत्म्यान असली मतकार्यां केली. Such an explosion took place in the cathedral at Goa. आणि गोवाच्या कॅथेड्रलांत असली महिमा पवित्र आत्म्यान प्रगट जायशी केली. Such an explosion took place on the Mount of Paranyanam. केरळांत पवित्र आत्म्यान आपली महिमा जायते कडेन प्रगट केली. Such an explosion took place in the form of Padre Pio. Padre Pioच्या भाग्यवान Padre Pioच्या जिणयेन In the form of Maria John Vianney. सांजो मारिया वेनच्या जिणयेन पवित्र आत्म्याची महिमा प्रगट जाली. Hallelujah. 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 Offering our lives for the cause of the anointing is called explosion. क्रिस्ताच्या महिमे पासोत आमकांच आमी देवाक समर्पण दिल्ल्या वेळार पवित्र आत्मा देवाची महिमा आमचे मुखान प्रगट करता. You must have heard about Sister Rani Maria, सगळ्यांक आमकां कळीत आसा भाग्यवंत सिस्टर राणी मारिया वेशान, who was brutally killed by Samandar Singh on सुमंदर the. सिंगाच्या क्रूर हातांक बली जाल्ली ही धर्म बहीण. Now she is a blessed one. तिका भाग्यवंत म्हूण पसारला. You know her, no? Yes. You know, we were colleagues. We are fellow workers.
पाद्रयाप आणि ती भाग्यवान सिस्टर सांगाता काम करनासली मी सांगावांत We served the Orgadi mission for 2 hours together. ती निरंतरी आणिक दोन वर्सां 2 hours. 2 years. 2 years. 2 years 2 वर्सां पाद्रयापान त्या धर्म भयणी सांगता दुबळ्या लोकां खातीर आदिवासी लोकां खातीर काम केलां It is from my place she was transferred to Udayanagar. It's there she was killed. पाद्रयाप असल्या जाग्यार मी सांग ठाण्यात आनी एक कडेन ट्रान्सफर जाल्ल्या वेळार थंयसर तिची कुणी जाल्ली Hallelujah. हालेलुया She used to say, Father, God has given us a life, a beautiful life. If through the help of this life, if we can make a best offering for his cause, that will be the success in life. ती म्हणटाली पाद्रयापा देवान जिवीत म्हणलें एक वर्तें देणें आमकां दिलां आनी ह्या देवाच्या देण्याक आमी मान बागोवन आमचें जिवीत एक देणें करून देवाक आमी फाटीं दिवंक जाल्यार आमचें जिवीत सार्थक जाता We used to walk kilometers into the interior parts of Madhya Pradesh and Chhattisgarh. त्या दुर्बळ्या निर्गतीक लोकांमध्ये जायती महिला पाद्रयापान ती धर्म भयण सांगता मिसांव कामाक वता Bargama, Singrauli, Orgadi, Shaktinagar belt, the forest area among the Adivasis and Harijans. We used to walk freely to preach the word of God. आदिवासी जीवनच्या राणाच्या सुवातेर पाय वटेन ती जायती महिला सल्ल्यांत आनी देवाचे उतार जेजूक व्हरून तांकां तांणी दिला We used to work for their cause. We used to work for their cause even when there was a great threat for our lives. या लोकांच्या बरेपणा खातीर उदरगती खातीर निरंतरी ती वावुरल्यांत आपल्या तांच्या जिवाक आनी पाद्रयापाच्या जिवाक जायते फावटी एक भिरांत आसली जाल्यार दैरान ती वचून वावुरल्यांत When we get tired now, I used to tell her, we will not go today. We'll take rest today. मस्त पुरो जाल्ल्या वेळार कामान पाद्रयाप तडेपटी म्हणटालो आज वेचे नाका आनी एक पुटी या आनी म्हाका मुंदरसिया म्हण But what would be her reply, you know? कितें ती जबाब दितली जाणांत After 50 years time, you will have to repent on your life. पाद्रयापा 50 वर्सां जाल्या उपरांत तूं खंडीत सुरसुरतलोय आज कितें तूं करिनाय त्या विशयान After 50 years, you will have to repent on your life that you lost one day in serving God. देवाची सेवा करच्यांत एक दीस तुवें होगडायलो म्हणून 50 वर्सां उपरांत तूं खंडीत सुरसुरतलोय So I also used to go with her. आनी त्या देखून पाद्रयाप सुरसुरीत जावन उर्बेस जातालो I'm happy, I'm proud of her. आनी त्या देखून तिचे थंय म्हाका मस्त अभिमान आसा म्हणटा पाद्रयाप Because her life exploded. तिची जिणी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरिल्ली महत् कार्यां केल्ली जिणी That explosion is never a destruction, but that explosion is life-giving explosion. आनी ती जिणी व्यर्थ जाल्ली न्हय बागार सार्थक जाल्ली पवित्र आत्म्यान देवाचें जिवीत उगडापी केल्ली जिणी Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया My dear brothers and sisters in Jesus Christ, our anointing, we need to receive the anointing that is free gift to you from the part of God himself. आनी देवाचें धर्मार्थ देणे जो कोण देवाचो थाळो आयकून ताचे लागीं येता तांकां देवाचें धर्मार्थ देणे संवसारांत कोणी तो मनीस जाल्यार ह्या काळार The first part is free gift of God. देवाचें धर्मार्थ देणे हें जावन आसा The second and the third parts are your free gift to God. दुसरे आनी तिसरी वांटो जावन आसा आमचे प्रयत्न Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया My youngest brother is a priest. My youngest brother is a priest. पाद्रयापासो आनी एक भाऊ धाकटो भाऊ My याजक elder brother also is a priest. व्हडलो भावी पाद्रयापासो याजक We are 8 children, 7 brothers and 1 sister. 7 जण भाव एकलीच बहीण The eldest one is now just recently retired. He is an IPS from working in Kerala intelligence. मालगडो IPS ऑफिसर आयिल्ल्या वार रिटायर्ड जालो Always working for the people. केदाळाई हेरां खातीर तो जियेल्लो मनीस He is a best service award medalist from President K.R. Narayanan. KR नारायणान तावन गोल्ड मेडल ताका परिशद जैती मेळ्ळा He is known among the official circle for his works all the time. आनी ताच्या काळाच्या सगळ्या अधिकारींक तो अभिमानाचो व्यक्ती If there are 12 hours duty time, he will work for 24 hours. 12 घंटेची ड्युटी जाल्यार 24 घंटे काम करचो मनीस वो Last week when there was flood in Kerala,
I contacted my youngest brother. I asked, what are you doing? He says, I'm teaching in the school. I said, you stop teaching in the school. Collect your children. Get your youngsters from your parishes. Take them to the different parts of different villages all around. Go help them in cleaning up the villages. Help them collecting materials. Help them in collecting people to the rescue centers. आवरा इल्ल्या वेळार त्या वेळार पाद्रेपान घरा फोन केले आणि धाकट्या भावान फोन केले पाद्रेपान सांगले तूं काय करताय गी म्हणून तो म्हणा लागलो इस्कॉलांत हांव काम करता तुजे इस्कॉलाचें काम राबय सगळ्या हायस्कूलाच्या भुरग्यांक खाण घे आनी खंयसर आवरा निमती गलीज भरलां घरांनी थंयसर वचून तांकां कुमो कर घरां नितळ करूंक जाय जाल्ले वस्तू संग्रह करूंक आनी त्या लोकांक कुमो खंयची जाय आतांच सुरू कर पाद्रेपान आदेश I told him, don't sit lazy. This is the time you must work for the Lord. आणि ह्या देखून पाद्रेपान आदेश दिलो ताका आज्ञा दिली आतांच तुवें सुरू कर हेरां खातीर कुमो करूंक सुरू He went into the parish, collected the youngsters, the 10th, 9th, 10th class students, youngsters all together. They collected almost 15 to 20 lakhs of rupees. They collected almost 12 trucks of rescue materials. And they just took the photo and said to me, I did my duty. भुरग्यांक खाण घेवन आपल्या फेर्गीच्यान तो भायर सरलो आनी जायत्या कुटुंबांक ताणें लाखांचे लाख कलेक्ट करून कुमोक गेले जायत्यो वस्तू तांकां वनपा विकल्यो तांच्या दोळ्यांत ती दुकां बसलीं. This is called explosion. हे आमचा पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकपणाचें काम. Hallelujah. Hallelujah. The first part, indwelling, is God's gift. The second and the third parts, we need to give free gift as free gift to the Lord. पहिले गडीत देवान आमचे थंय धर्मांतरण करचें ताच्या पवित्र आत्म्याचें हजारपण दुसरें तिसरें आमचो सहकार पवित्र आत्म्याक देवाची महिमा करूंक. Hallelujah. Hallelujah. You're tired? I know you're tired. That's why you say so. You love me, that's why. But I also love you. So let us stand up. सगळी उबे रावया. Hallelujah. 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 Raise both our hands to the Lord. दोन्ही हात उबारया. Hallelujah. Hallelujah. Let us sing a song in thanksgiving to the Lord, clapping the hands, raising your hands and clap for the Lord. सगळी ताळयो पेटया.